Makirini charabona rongo no muhabatura barukurenga 18 abatungire miliyoni mu ya PDM mu district y'Isingiro kandogu akakoresa sente zo kugura empunu eziri ku mutahizo bwa hati tuzayemereza azara nafana mu byana 18 bitano nabuguza unamaze kubuguza nagaruka naguza na nenkure kuzere na isasura school fees yo mwana wanje charabona bwara abaryo murema w'amaguru ayina abana bana kandi tayine mushija kandi abasize kubarebera rukuherwa hamaguba garu kwiho mu mponezi yaguzire kandi project y'empunu yayo njiroho nenkoko mwene imbere zo buhabuzi abo bona batungire sente za PDM kuzikoze so muringo gushikire akuba wabo ineka cyo bakakwongereraho ntimanyisa ngo aho wabo notekwa kugera step ahead y'uwayongero misho so nintekateka ngo Parish Development Model hinike ya mbere munonga om communities zitu na munonga bari uciye gashatu na mwenda o 79% y'abantu bari abarukubi batine kasente kokubaho tutayiroho na karavere bukorwa umuhangi umuhingi w'urutoke mu rakaramurana ngoma mu Rwampara owazitiro mu rutoke kandi guhatanatunga emitwe 20 mu kwezi ko rwo mu rutoke eziri ku muyambo kubisa hekaye nyuma y'urutoke rwanje rukaru rubi munonga rukaru ntakiya mana mitware 5 buri kwezi kanyama ko kurya konka since ni hamwe natunga PDM ntungire mu okurya kandi nashobora nabona hosa plus yo kuguza insima government nyonko muntu abo kuyamba abantu bitaba hansi umuntu naba ine vision aine urutocerwe konka abore byo kutama ninga ine chirotoce cyo kuri sempunu ningo omwani konka abora fertilizer abora ebijumsa ebyo kubasa kuboneza project ye konka PDM aheyizire eyambero umuntu na mnongo wa hansi myenda kubahabura ngwe sente za PDMs wamara shemero kubaziri mwe kibaro president atwire nagambe kibaro ubanzo barire urebe cyo kwenda gukora cyaki kuza kugashira Gilbert Okero nono orukurwa mu ofisi ya mukuru w'ihanga ashabira abatura baratunje sente kuzukoresha cyishemerire gukora kandi ayerekera kwato hari abahiriwe sente batashemerire. I know some chairperson were selecting people who were not the exact people to benefit from the PDM money. Remember, PDM money is 39% Ugandans who are living for who are just on subsistence farming for the stomach, not farming for the money. But even those chairpersons, they again extort money from the individuals who are to benefit this money. Isingiro yahereze kutunga biliyoni 2.5 za PDM kandi Rwampara yahirwe biliyoni 5 na miliyoni 8 kandi government nisindika miliyoni 100 buri mwaka gubye sente ezigenderero kuhindura imbere y'abanya-Uganda 36 harigana abacurukorera ndayonka ahabwa TV WestNehinda Aidan Bataringaya.